umurimo wo guhimbaza Imana. Abantu batabizi uyu murimo uravunana, turira cyane kenshi gashoboka kugira ngo izi ndirimbo zisohoke. Sometimes hari igihe tuzikora muri studio zigahirayo, cyangwa ugasanga ntibazikoze uko ushaka, bigasaba ko uriha ayandi mafaranga kugira ngo usubiremo. I'm not sleeping.
ntazanye umutima ushima, sinzi yuko nawe wazanye umutima ushima. Hari ibyo Imana yadukoreye bituma tugira imitima ishima. Haleluya! turagiye kuririmba.
Daniela ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye cyane. Ikirenze ko dusangiye umurimo wo guhimbaza Imana. Abantu batabizi uyu murimo uravunana, turira cyane kenshi gashoboka kugira ngo izi ndirimbo zisohoke. Sometimes hari igihe tuzikora muri studio zigahirayo, cyangwa ugasanga ntibazikoze uko ushaka, bigasaba ko uriha ayandi mafaranga kugira ngo usubiremo. Rero nk'umuntu azi uburyo iki gikorwa kivunana, nanjye nose no mushyigikira. Flash ndayigura amafaranga 50,000. Aleluya. Icyo ushaka mbere ni byiza kandi wabwira ni ahetse. Haleluya. 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 Nibaze ko hano hantu twaje mu bwiza bw'Imana, ntitwaje gusinata, sibyo? Sibyo? Kandi twese turabana b'Imana, kandi mu ngoro y'Imana hategetswe kuba hatekanye. Hama nanje nka mukuru wa Daniela ndashima Imana ku bwawe. Ego n'umwana twakuriye hamwe, ababyeyi biwe n'ababyeyi banje barabagenzi cyane ku buryo papa wanje yabyaye umuhungu amwita Steve, papa we amwita Steve ubundi. Umwana wa kabiri je banyita Florence, uwa kabiri bamwita Florence, ariko Imana yamutwaye kare, ariko turabishimira Imana. Yari umugenzi wanje cyane, twari gukura tumeze nk'amahasa, ariko ntibyakunze, ariko Imana ishimwe ko Daniela ahari. Ego hama nk'uko abandi babivuze, mu gikorwa cy'uburirimbyi abantu turasufura cyane, ariko abantu ntibamenye umubabaro tugira. Iyo batubonye kuri stage dusayangana, ntibabona ikiguzi twagize. Urashobora guterereza n'umuntu akakurabisha amaso, ntamenye ko iki gikorwa mu kugikora n'ubwitange nta muntu ahara guhemba, ariko Imana yo mu ijuru ndabizi kwibona umuruho tugira. Rero nka mugenzi wawe ndashaka kugura nanjye na Flash kugira ngo ikintu gito nkoze, ni gito cyane, ariko ndabikora ku mutima bikunze. Ndayigura 50,000. Amashi meza. Hige gato Pastor, nizere yuko pasere masezerano atarongoye mu Kamenge, nizere ndavyize dafofo Pastor Fofo hauko mu Nyakamenge bambie jewe ndamuzi ni mtoto wa Kijiji. Reka wewe basi abibwiye basi abantu bakora kwa ngo je ndabesha, je sibesha kandi si no mutramende. Sari jalaruka leo takije wakutu tunaendelea somo kwa hejunga
Hafananishwi na hii
Ugirire neza abakozi b'igihugu, ugirire neza
cyakora muri iki gihugu umuha ubwenge buva kuri wewe ubushobozi buva kuri wewe ntuzijya usenge ndashaka kumva abantu bariko barasenga muri iki kibanza nshaka kumva amajwi y'abantu bariko barasenga muri iki kibanza ugurura kano karusenge watura amahoro watura umugisha watura intsinzi watura kugubwa neza mu mpande zose mu ntara zose imana ishiramo nibampamagara nanje ndabitaba ndabereka ibihambaye by'ibyizi byo mutari bwamenye dutijira usenge wature ikintu cyiza kuri iki gisagara wature ikintu cyiza kuri iki gihugu izina rya yesu numvise imana ishoboye numvise imana igira neza numvise imana senga uko amashyi yawe senga
imana yabishikije uyu munsi mumfashe dukomere imana amashuri none dushimire umuyobozi ingenieur Patient Michel kuba yaremeye kunshigikira mu kunyita ikibanza byinshi muri ibi yaramfashije cyane ntacyo nari gushobora ndasaba ngo imana data wa twese uri mu ijuru kumuhezagireyo yaramuhezagiye ndamwifuriza ko tuzohurira mu ijuru twese dushima imana aleluya aleluya nongera nshimire uburongozi bwo kuri eglise adonai bible church mucarama ababyeyi banje bemeye kunshigikira bashitse hano imana ibahezagire nongera nshimire na mama wanje yakoze cyane kuza ngaha nongera nshimire n'undi mama wanje hariya ariko haguruke uyu niwe mama wanje niwe tubana ni mama wanje ko imana ibahezagire cyane aleluya wari umuyaga ngo bashimire imana kubw'umuyoboro wanjye aleluya bamenyeshe bene gato impamvu nshimira imana kubw'umuyoboro wanjye haraheze iminsi itari mike umuntu adasabye n'umubiri aka kantu yari yafunzwe rero ndenda kumuraba mbabaye cyane yarabibonye narabye cyane numva mbabaye cyane mbabazwe n'ikibanza arimo kandi ariko aragira ubusa ndamubwira intego ofise kansera arambwira ngo erega siniko ndapfa reka kurira siniko ndapfa muri konseri yawe nzoba mwana sinabyumva ndavuga nti ariko ayikubwira kugira ngo utanyemeje mugabo numvise nshimira imana cyane kuba icyo yambwiye ikashike hano ndashima imana cyane kuba yaramukuye mu menyo y'abakorenzi uyu munsi akaba yidegemza tukaba turi kumwe mu mutima ushima Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mu Yesu Kristo. Ibyavuze nkabesha Imana yarabiye neza. Umeze neza. Nibaza murabibona. Imana imeze